Wow! That is say. Be one why. You buy a show is why Bible Quran. And we focus your casa precaution about you and cross over there. Quite easily. Your youth. Arise and shine. So once went to me and shine. Youth arise and shine went to me and shine. About to couldn't tomato be a woofy. You. It means shine, no shine, over white. Body, I am Rosemary Ifa. We send Ifa Rose. Body, I am Rosemary Ifa. I am Rosemary. Mensa the Bible is so. Mensa the Bible. Sasama Mekano. Sasama no cranqua. No cranqua. Minitro. Unyame Buan. Order. Assembly. If I show, many of them a bit friend innocent. Oh, I am a couple. Dabe. If I show, yes, Michiano. February. Timushian Crofwa Mummy. February. Aha. No, who quiet there. One company in a aha, no more day. Maybe a bread no sucha blocks. Aha. In Sushi Kubon Sushi. There, dear Jaripan, where Juma dented no, or back of a pampire, no so, and soon when I'm to know. No more the question. Trouble, pain to pain is called to Buana Mebon. Young Quay. Simpacho in commodity muna. Or do a pass him. I ain't falling free, I'm the bound. Now I'm semi free. Call my friend. No, I got any. No, two crum, no babies are so free, no, a free Nigeria, by babies are awesome. You. I tell them semi free, call my friend. Baby, I'm Dick, I beg my him at Tansomaso. Okay. I know beside me say, in see, at the end of them, and you 7%. And I'm say, me and I did my me, you might see me per se. Never business me, I'm Yamajumana behind. I know, see, okay, what's it? Think commodity man or catch me say, or be so on hind I mammy. Blocks now, which channel behind Dama. Pachai. And your market, I let me see you, Matty. In THN or catch me say, Minko beside any people, I'm a cancer. The Edica of Visa. Pacho make 23 years. So when you almost Casacas, why, Bruce? I know a catcher me say Minko beside any born. Minko beside any born, I'm a catcher. No, I say, now home when you're swing to man in your crack. And I'm see you, Matty. Now there's that I'm not the passer to him. But you know, you're fun to me. And also, no crown, nobody can have diamonds. And commodity, no, say, no hoarding. Now, no one it's baby, I'm Dica, when I'm saying, now my name is sister, no, by my Macasan Papa, the Omay, the free. Oh, and I say, and I'm master to obey my day, obey me out one. Now I'm see you, Matty. Think commodity, what it's so brave your way, you was say. Of a saw name it, and I said, me see a good man to a saw it or name it. Now, a good man, I don't see in him. I tried I am good. Or some a cassa any me boons. Of a saw name it, and I'm see you, Matty. In Tiachin or yes, a dino, Mebusan, I'm seeing a Mebusa. I know a sister in a scanning your red, and I'm missing only Mrs. Scanning your radio, Mamma could be Sadani heading. In Tiachin or yes, he say, or catch a blan on me, here, Juani say. Or person me at the limits and a blana catcher, and I'm say, blanning can be beyond Germany. To one can to no to know no one can cheer me. Tell one or no one can say to a new to a person or person name it, none of see you, Matty. Who can't have no matter as you. In Teche, yet it's one my El Cobo so me back. Mammy Rose, Cassa ye and answer what I say, I summon our can Rosemary. I said, found who be our relaxing. Have it. In Teche, or farm sent Negro and Mamma Smith and the same me boy in Tinam and Netty. Who took a trane them? A patronate of the same house, but I mean, Tom considering them. Now, what to them now? To her dine with your mouth. Patron dine one company needed that Yesifina mine yet. It's a dino castle behind my would the car once an anny train. Me patron there. Into now,
ho na makwa akoda wonum wo akoda wonu ne dem nti asem we no ye address na ye tu maiwafo a obi se wonte bi da nipa ba me yenka nipa bi uhunu de wo mo dwen ye empower maiwa kire mo se enye awade nko na eye ade esese mudi moni asisu se me no de me oba no me mpeme life but me pese be ma bi ena mekwa akodi nachi na obeboa me wo bra akoda no ye betumi ampower no se pe wadwuma nya bibi kuta na se wobewra relationship nim kra aboa wo ankasa na be ma otumi fa wo ho kanyina abayo a wo ye adwuma akosia be ma bi wo ho mo ye adwuma wo so obe ha dan ama no di kan ka kire wo edan ne kra wa ha ma wo ba se wa start dan dem wei onipa oba chim no awo no so ye nipa same ye nka ho asem maya empower enkyerɛkyerɛ mayiwa ne sɛ wei ye wrong emwa pe wo dachi na wonyame wahunu mu nyinaa na nye de mo so beka eti na me de onyame de asoma me meja never eti mo beka sa ma mo kon tin kan se kwan na me kon me twa na wa ti me ni adaje a me be sister bo e de aburu nkraman a mo po e wo kwan ne so me ka se me de abo be bo nkraman a mo pupo no a mo be ha me eti nkraman ne de mo be po a se ye kyerɛkyerɛ koda nyansasem se wo ya bayo na wo siso a mame pe wa brabo ene wo dachi edi pada se ni so obi ba so ni so no ya bayo no akoye bibi se ya yenka menka sa asem no nkyerɛ no wo de agya no na ho kyerɛ wo ho wo nim ba bi ofiri ba ye ene mfa ne kosia me de me se mi so we meka wo no kora kyerɛ wo me wo moa na ma ho odin betimi a meboa no eti me se me ni adaje a me betoto aboaboro nkraman e wo kwan na me nam so no eti mu mpo ma me kasa nti ogodu match mu ono na me men sesema yo ana me ka che ni usia ne February match mu no wanyam no sasem we abajo a obetimi asua adwuma se be ne maame ne papa mpo afiri mu na wapene dachi we hia bema February March wakoda ne dem wanyam no aye problem o de abetre TV so yenko frɛ bema but akola ne ba saade we no me yenka yam kasa wa ya ade so koye saade no mesi onyame ne buaten na enye ni paidie onyame ne buaten na enye ni paidie obebuaten dodo kasa Rose timpacho match mu na mka yenze mi hu me menses ana wasi yo wate nti edidi mu a ho ana asem me yare ho ana me nti na me say be malaria te echi na mka say me ko test na ma ba be test nti na ni mu ona na me to test na me test na me de che ni say asomienu no say de me pe na mensa de mensa kana me say de me ono asem ono ka kire ono no say de me pe say ada wo ka oni ni sha wo ka chensa wo pesa wo me pa cho de na di enje no ka cho say de open na usaka ayo ana me say nti wakasa asem ni say de me pe na mensa aka ana say de me pe na say mensa aka say me be ya adwuma na me ba banyima na say de ana o say say mbese me ye de na me say wo be ka say me nyingu dia me mintimi ye de mintimi nyingu nti se hwe na be hama ma wo dia hwema me wo ana o say oniska nti ya na me ye say e wo de mi na me yigu ana yi na o say me yingu no me nkopa besia wo me madamfo wonom no nu nya sika na wo de ama me akosen ama nipa na me say sa ne de mintimi nye se wa wasi buso pese me nyinyin sen na wa ofa osika de pese ni nkoyi ana o so no no so ni sika na me so ni sika de na to adwu na mtina me de mtina me baby nti edidi mu a oye adwuma ho ano watene fie ti echi na okache me say opese okoye adwuma ba bi foforo na ise baby adwuma no oye no aketua ne nhyɛ damba entem na on so pesika hyehyɛ nti okoye adwuma ba bi foforo ti na okache me say okoye adwuma wa nyinahi ana me si yo mate ti na okra me say okɔ nti okoye no emu no ofre na ebu obefa ebu omfa ti echi na me friend ga yen say isi akɔ na ɔtwinti mbese me hwɛ baby a oye adwuma no na o say baby oye adwuma ni sisi okoye nche nti onti man de ma memba on behsran
na me say anta minti ma o me say me beda wo ana me be ye hwe hwe na me hwe bebia wo ye adwuma no na o si da bi no no ba ko fa foforo ho o be fie na me si yo mate nti edidi ma ebu on ma me ko hospital a o friend so on send news ka o senya de bia na o send me friend say on send him scan am fan ye de me fan ko hospital na me si say nti ho na me ko friend so ma me scan fan ko hospital o so oni ni pakula ba on ko friend ti dia na asi madam pacho me mu de bia isi wo ana aba no akosia Nigeria ni na akoda 1 month anyem no ye ni ho ba ise mi ko hwe wuchi mi ko hwe wuchi we docent e ma no wonyim boso me say pacho me ko boso me nsia uncontinental da pacho ma ko ba ko pe na wo frɛ na unya no wo frɛ na unya no bye scan no one send ma asef ko e je say dia na apese ye e ma me pese me find baby ho ono na mo frɛ ni who go school do say pacho me wie JHS man so eya rahusem o eya rahusem Rose o ma me no papa firim mo ye nkra say pacho ye nkra nsia ba ma me ba ye enai emba nko a una atoso say pacho na me ye last born etinka dwene wo ho say maame ni ho akanfo ye so maame wu a wabusua san eti mepe me daachi se dwuma bi mpo na mpese mesua me ya lala kakrakra boaboa sika no sa adwen papa na wo benya no onyame be bombaji boafo bi ama wo na but moye madwen se me wo ejapade bo ma ha mu na e de eden obi be fole ena ade na mo ye ne so omofa precautions bi anto ho because okoye unprotected sex no edinyi say beba wono wa obone ono Nigeria ni omone wo ban ena waja wo hya brema February March onyem 1 nipa no onye Ghana ni unim na busua ni bia adwuma na mu be hia na mo company house unim sa ha na wote na me hwe no wa na mahu na meko 23-year-old girl onya akoda Rose monhwe mabrabo ye o na wo ye pani bi yere wo ye mpi bi yere abrabo bie ni ho a ye hu na kire no ha ya but the way of all I said ye before kasa na me de before tonte ho na enkra ne ba ne ye tinetine o mo se ade no a wakoye no enye na yeni say ya ni pada se ni say adentina enkra ne ba na mo ka enkra ne ba ho na mo ka o mase oso ye bad time na me say adwuma na awrade de ama me na so ne kwasem kwan na metwa no wa enye oso na be adachi wa me be sesa bo atam enkraman ne kwasem a epobe na bofre bia ni we ye bu so a abada se amanku bia ni we ye bu abada se age sabre ma bre ne de abo no de mubato na onyame ene me boafo media meka no kra kira koda akro oti wei oyeden a wokwa mema ni sika because we come hospital mbonko dabi me nya no mani nkowu o so nsende ma no oye bad time me ni bi me ya me ye mudie me ni bi nanso me no kra me tse ya wo ni bi e che mo a mo wo bi no. God bless you di fokasa God bless you Mama nya me nchira you e kwa na de wonimu no ne kwasem se de o ka ne wa and pay na me ka video I audio bi asema chira I so say sofu bi I so a good prophet a good prophet dey here the war atasma so ahojo e kwa mu no minimu no opo asem say oso wa America mem na nya me die vision chire no it is obi tie chire no e tipo nkoso ba na be ma no so betutu ayampia ma wa onka senkodu odi onko no nko saa mo go social media so mo kanse mo nko saa for how de nko hokra ye de ani abre ye adwuma what I say ne ye tia kola na woni pakro no so ntia sia woncha ba mebo me no kura tia be na wotia kasa kire na odi ma wo mu ye tie video so enye se ye ti TV na chi o ye ti wonim kasa kire na odi ma wo mu mana de 23 good years I be je woni na kasa ye nya no but woni ne kasa de wo ho no be ka kire ye because your friend boy na dwe so mfa phone no but also ne na kasa Rose so de jom kakra bi
Akra wa pale kra. Yes. Malady wada on mamene abranche ne kasa. Na ni nkyere mu no kyerɛ sɛ ohia ababaawa no. Time a ɔne ni edi ahia. Any time a lady di nyinse beto na nim. Opeso kyerɛ sɛ guy ni akra ne nyam dada. Onkwasase. Ne ha ono no. Na ɔse ababaawa yi eye too demanding dodo. Open sika. Open sika gie kyerɛ sika bia ni hɔ a ɛso ne di. Enti won deny nyinse no. Ba ɔse ababaawa no enwo owuwie no ɔyɛ DNA. Na sɛ ɛdeɛ ne wo di no awo. Wo be di nete. Anko hospital. Ana mibusa na sɛ wɔne ne atwempena. Na ɔso wɔmpena deɛ ɔna atwe na no mu nyina ne wɔ one company mu. Na ebra ɔde nyinse no ɛma no no. Anytime ɔno no ne di ahia no. Sɛ hɔ no na dwene mu. Ɛkɛ ne kesene. Ayo kesene hɔ no no ɔwo a technology wɔ hɔ. No wakoye Kevin mu musa me again na no koye DNA no. Nti malady bibusa na sɛ Abrampa fra Kevin so mfre blueprint for no sabai wa no koye amenyim sika. Malady bibusa say when was the last time or Sunday sika bre ura no se be 3 days ago ni or Sunday 50 cedis. And the Abije. Sorry, Abije trust do for come Rose be trance. Malady innocent into so. The same thing na obeka because when you say we it obeka tell me say akwani nyane dia malady na me gira ekwan ya ofa so a umma ye treatment papa kasakire ye kura ye mpenifo kura sabi o ye sekitu bisi no che dwale no ofutu se na me eduru ba bi eduru eti se wo tu obi fura so ntia wo de twam ko ne maba won de malady wadawru mo ye so ye mu ase enya wo mu na ja wo mu a ombeto fom ukuro mu kramponie na ka obejai hwe 23 good years asema o ka me be ka na malady wakai wonnim no na wo Nigeria ni unnim no ne maame wonnim ni fie nim ni fie no be otie company mu dia hadama mo sa obetimi akọ atene time goodness Rosemary ababa 23 years na 18 years kwa kasabika wadwi esa innocentia no da so yi yo what I say ayo na wudi Nigeria ni atimi do be call Nigeria Nigeria dey na ho fresh boy ai ajabodi say ana wudi atire hwede aka afa wo wo ba na yedna to amaka ani afani sa ike chukuru sa amaka wo masidi ebo ya na asem kro wo sa ka che producer ne say ono de ono atwempra na ono twempra na adwumi empekese woni ne kwada ba ho ba oh my goodness my lady yakobo woni ne kwada no wo se condom anase utugui no be kasa asem ya say we de me ne kwada ye na nyinse ne ba ye no ma adwe empekese oh ye egwade hu ye mobo ye mama ntie yen na munkuta wisdom mubatimi memma desiani anya sambotum so da bia because seven brothers kwa sebi obefa fala obia woni tire bia befa fala ebra wo ba woni de me ka bia se chinkinga bia wo bia se bia no obetom ni ka ko bia che da brawo before Rose no so ye demanding na de na oje won ho madam me anga se me adwuma nti na me nhye dem busani ska jafe no de na o se wo ye ho demanding ba che minim do pesa oche wo se mo sisters ni ngina mo ye ma ene esa woni ha wo sister from penifo ho me pa cho me some from penifo ni se me ma so odin nti se bebia nipa me nko ne nche oh nti se bebia me ye adwuma no o ma yi medi se me free on hello innocent yes hello innocent yes it's a say yes I don't understand you man. You can't understand tree, but you can date a Ghanaian lady, isn't it? How are you? No, I'm fine, man. My name is Lady Reverend Oheneni of Ahenfie TV. Do you know a lady called Rosemary? No, I know Nana. I don't know Rosemary. Do you know Nana? Yeah. Nana Ekuya? Yeah. What happened? She said you impregnated her and you don't want to take responsibility. Yes, I won't now. That's what? I say congratulations to her now.
And congratulations to her now. Congratulations to her. He said I don't want to take responsibility. He said you don't want to take responsibility. Well, for what now? Please, madam, you see, you called me, I pick up your call. So it's not something that you say it in the way that will scare me or something that you take the way you make me feel how. And you make it, put it in the way like all of us will like it. Oh, so it's like I'm not taking responsibility for what? That a lady is here called Nana Kuya, your ex-girlfriend, in the first place. Do you know her? I know her. Innocent. Innocent, can you hear me? I'm hearing you. Do you know a lady called Nana Kuya, your ex-girlfriend, the one you impregnated? And I say yes, ma. One question, some na can be. One question, oh no, sir. So see one yama was send a congratulations message. Innocent. Yes. Where are you now? I'm at North. You at North. Yeah. When was the last time you sent money to Nanekuya regarding her pregnancy? Ask her. Say she's there with you, please. You can ask her, then she will tell you. You know, I'm not that kind of person. I don't know how to talk much, so it's not everything me. I know. What you are telling me is totally badass. No. You can't talk, but you can have sex, isn't it? If you open it, that's why I do it. Hey, Nanekuya, I'll send you Ska. 4 days. Ska send or send 50 cedis. 50 cedis. Now, what start your co-antenatal? Madam, I call one spec. The Aken Namian and Dimisika. What's it there? We're free so. Innocent. Yes. I'm asking you, when was the last time you sent her money? But she's asking, she's telling you there's a. You impregnated a lady and you sent her 50 cedis. Are you okay? No, ma. Yes, you are not okay. That's why. I don't have money. That's why I'm not okay. What's it there? You don't have money. Yeah. May God forgive you. It's not your fault. It's not your fault at all. We are waiting for you because we want to send Nanekuya to hospital. So when are you sending her money? I don't have money. No, there's no problem. You don't have money. Now, Okasi innocent. Innocent. Bruh. I'm hearing you, ma. You think you are joking or what? It's not about joking. It's something if you don't have that you don't have. It's not something that we are something that we are joking. If you say if you are not joking, if I say I don't have and I say I have, now it's lying, so I won't lie to you. Yeah, mother is maybe I don't know you. It might be like mother to me, but I don't. When I don't have, I won't say that I have. Okay, now you don't have. So when you have, that's why I'm working. that's why you are working. Yes, ma'am. Okay. Ewura, uku jina so enene nkasa otie o. Enene nkasa sana akọ na Mudi Nkommo. Eti kasa kire no. So mre osika na faka hospital otie o. Innocent. Yeah, they hear you. I need money to go to hospital. Next week I will go to hospital. Question: the pregnant is it for me? It's not for you, that is for who? From the beginning, I don't want to make it like I'm a bad person, but Innocent. Wait. What make you think that the pregnancy is not yours? Man, there's nothing I think like it's not like me. One, we are dating, madam. You see, thank God that it came to you, so I should open up to you small. Let me open up to you. Okay, open up. I'm listening. We are dating, man. And let's say the relationship start by February, right? We start a relationship by February. And that was
the relationship started by 12th of February when she was sick. So we went to hospital and everything. On 13th, on 12th, we went to hospital and she came back. She was sick. I think that's where the relationship come up. And after much, I know we start relationship on 13th of February. So that 13th of February, the 14th, we went to work and came back around there 9 to 10. And she went out to go and meet her boyfriend. So when she returned back, I said, I will not be dating you. Innocent. So Nanekia was double dating, isn't it? Yeah. Okay. So I say for the relationship, me, I'm not interested again. She focus on the previous guy that you have. Because where we are, people are plenty, so I don't want people to see me like, or see her like with you. I just treat the relationship like. So I make it in a cool way and I call her and I explain to her. So I know we stop like 2 days or 3 days, so they have some 4 years, like you have them some small problem from work. Through that, she was explaining to me and I said, if that be the problem, you should calm down because that girl, one, she don't know how to talk, she don't respect. Really? That's what is her life. She's there, maybe in one or other way. Maybe the character will show up there also. Not something that we are hiding. They didn't hide character. So I said if you stop the relationship, you do the thing. You say I should not please, I should please. You will be around this and you change. I said okay, I'll give you time. I give her time. It didn't change. So when time go like 3 days or after that, me I give her as much chance. So be like on from 25th of February, started having her menstruation, right? So he told me she's having her menstruation. I said, okay, no problem. So when she came to me, we have affair. He came on 6 March, we have affair in 6 March. 6 March, we have affair. Be 29 of March. He said he's not in her menstruation again. I said, Innocent. We have a Innocent. Yes. Wait a little. So the circumstances around this pregnancy, you think the pregnancy is not yours? No, it's not like that. You see, when she came with the pregnant, I saw like it's not my, and I've explained to her that my financial background. So if you think the pregnancy is not yours, you just help her and put to bed, and after that, we'll do DNA. No, madam, if be that, then she take care of herself. When she put to bed, I'll do DNA, then anything that she spend, I'll pay for her. Because being that if I take care of her and the baby really... But now she can't find you. She can't find you. And she has to, don't worry. If be that she will sign that agreement that when she put to bed, I'll do agreement. There's a way that I'll make everything simple that will make the joining go slow. Me, I didn't deny. I tried my best. But she want to take it like, you want to help me. I said that this girl, she wanted to use a way of that pregnant to destroy me from the beginning. Innocent, please, Innocent, I'll call you personal. Okay. All right. Thanks anyway. Thank you. What's your sister for? Ni said I'm say me nko be ma na me ni mo na sister ya ne be odin ya. Me sister me na me di na chi. Sister, na mo ade enti na mo yesa na so nyem. Also nyem. Come on. Plugina ba. You fear nipa ho. Wona atoso say 7. 5. Wo de wa ware on. Enetie. Ti we kan wa say na wo so be wi. 4. Na idea. Eh, mo ya rawo semo. Enti say no munu emo yende. Oh, man, so I'm someone so casa. But your money now upon mammy because of almost in a sword. Nay, no question a sword in the Ukraine, dear Jumo. The attorney say, Mamma Japadi be a coton, Necoban is saying the cotas as by and penny for no man, Pinobia Genedi. Now, yes, you can't go dinner on or send me a name Yaketo Redane, Dino Dica Baco. Unia Babaco. Tossing the Yano Ben Eddy. And Tiniano Bedane di Channel. On to me, engine being to no Missumini and measurement to us on channel. Let's can much channel on when I say, Being at 35 million. Or did any day? What do you day?
Mfacha media no kwa yetu film phone so me face kana nyesho. Why na twe? Azafo no bi na twe ma face kana kwa nyesho. Nti mpacha sisi ade akwa ni say. To ate so. One room. Unu hukum ne wo mafo. No, sisi on no 1 month pepe na me so me wo. Nti sam ka sam on wo me nchan ya ho be chi e no sabe Ghana ni abrante mpo na akofa na ebe ka se yenua. Yeah. No Nigeria ni obi ani baabi owo. Ene wa betwam wa fiche kwa na awo fufu abeja obi ama. Awo no atetela lase asra na nim kokko de. Sister, emu odin ti say be ma na won ne tire say no woka. Se so no so akra ba mu wa bi a wo dwene ne ho. Ono so o se de tene say me ne me ma phone. Enkwani ni afi no no. Ontimi be ma no so ku ne ye da adwuma. Mpacho ye fitani. Ahia. So ko adwuma manke ade say adwuma bakra na kan se mu bi kwanko obetima ahwe na sisi ai de. Okase odina ka ho ne obekwa ja. Oso du nua na be ka obekwa ja. Ne say no kure. Sinyi wuru obeda no ne yera da. Enkwala na ise so mo kroma ni titakati sim. No ba pa ni mu so abeka ho. Won asem na yetumfo a enipa bisam yentumfo no. Abrampa atonte ho. There be mama Solina Abrampa meti. Said you for the what? No dey see ya. Nana Abrampa beti. Eniema we na ekoso enipa sam ye address o. Yenya wo mo ye nkola. E die no mu nim. Yate. O mu nim bibi. Malady, be bia nyame do be fa bia no. Onfa. Say preaching ne ba be bia nam bia no we be fa ho bia no. Fa to o se de etie. Malady hwe enkura na ba no. Yetu omofo a omofri se wa utu omofo no. Una ayi omotanfo. Asemu ese ni nua mai bi e ka kire na bi kura nko be di omatem. Menya me Nigeria ni no ode mbekọ agege mem na ye wo ya. Ene won se bai wo sister so ne da. Ono nyame anya na dum ono ye nya ne ho ade. Wo wo ya se numo se nan. Be ma no kra so ojo. Be ma isi wan hweye. Na ewura yi so amfa ne bag obebia ne agya no. E krache odi so dwane. Odi so dwane so abeka ho de ya. Singing room curtains na e de mu odu ni bia na ni bia. Aba. O se bi kra nsem. Enti nkra ni timi ese no mo yo. Ena maladi anu aye din wo dan nim. Enti sankra nan mami ka hunum papa ni ka hunsia na ewure ka hunso. Enti de hyem yem be ka ho enkono singing room. E was e man control for ba chemo. E bi say singing room bia no contain ni pa nine. Abi dem wa. Enti maladi de ya kan say enkra ni yetu omufo mu ntie. Na sebi obi ka say de aduane si wanu pipipi man ko nyeo. Ye tumu fose mumfa monsanya adwuma na munye bibia nkaboni be ne wom akra ukoye adwuma wakohia agegeni ya wate fa agegeni ni to fa agegeni ni to TV no so no bia ho agegeni na meka no wakohia agegeni so ope wo be ware wo obe hide ene ko nyem wo no so me pe onyem we ka dan si da wo ne kra wa nche ne wa hura sini dem ena wu bu mumfumpa sabre nko odwane ye dan si wo seven kam ayi entuma kra na se wanka sabre wo da so kenya ne se wo da sister dem a they say onu so ani atutu agu ni nsem ye tumufo amuntie na mo ye krabo ni too much ye kan wa so wontie ase no kwana kwa sipo maledi said ye prison da twa petro egusu na shiri na mfiri ho etimame saade we fire futu sem na tu hofo ya kwa sempani oda TV so on ade yo ne nsem wo keka kire ye maledi me ba agege ni no so no agege fo mpani fo wo Ghana ha Kumasi Ashanti Reji Maladi ya momati ase ne uko magazi o mabu ho se cha omunti ojira oka ne brofo cha anya na baye ne company this one ya otiki on the outfit Maladi enanu me ko me ne ba gudi ngwa no okatwi abije enti de meka ne se Maladi agege fo no tie na branch oda TV sui mo we na kira kwa ma evi so mo ba ase amale do mo ba bi o mo asoye ansa na obi abekfa ne wi awafa ne we enti empani fo ha abije empani fo kroma enti abrante no da TV ne so no ye besre se Nigeria ni ana Ghana ni bia uni ba bi o se ye frɛ ni wo so wo tamale o se ebi kura no hye kumase anu eye wa uni ba bi o nam dodo na timeton phone covers ebi anu oton bi enti etimi ko ba se awo baako wani ana ho na ka be fa kra maledi kansem bitie
anka fa de sebi wo twam na bi ne okra obeti ni na betie ya konhoma na wonim ne maame mpo a aye se bank ya kone maame ana ne papa di maame bi wo ho abata obedidi ama obi adi suno malady se nei wo se stay opamo wa ye boni ana se obedi wo ma na wade agu enu ne yenhwe on se wo se ya be ye nipa boni ni se nyame anya do ne kunu o be nipa boni ni se ade amawo se menyim ye kra me kotro m joma pa me enu so se wo ma mpa mo no so enyi se on so de fain edu ba bi etumfo mu ntewi aba ma wei on ka asem okeka wo si wo hia ofibo enyaza ana match wanyem date ane ne be ka anyem no hwe anye wono a eti na wo ba bi fa na utwa ho ba bi ana ebuka mu na ade se eye wuche o so wanwan enanim wanyam na ni osade yi na kwa wesi etimesi wo ba tente gramo wan ferisa gegemi nimo ama na nyemo maledi he se broni a otwa asuo enyemwa unu se mbapa o Germany anu nyame ayado na wo hakasa utimi na hwe na kira kwai na kwa wei agege wo kwa hwe na wo he agege wo kwa hwe akwa wei Nigeria hefa Nigeria fo ya sramu mamu magidi mbone wo ya ma ho mu fa ma yanti na munyimo mu de aduru ha ya sra kachi brana be ha wonyem so firi se nyawo na wo hwe ni wie wo a kwa die ne na eya wo dia hwe to aso hwe no enya wo dia fe ka wa bobia no ya nyu sika wa wure wo ma wo tumri ka firi tamale wo na jan kwasi asam no maladi anu mu tiki o mu to full government kwasi asam ene bidie ukoka no mu di watem ukoka na bi di watem omna no me hane nyem omra ewura se di aye no mu krom ne enti di aye no maladi kuntu ya na chi ana ekro no kura wom na me ka kire no no se ewura nyame anya domo a ebia na ne won so be ma wanya no adwane agya no efie na watepa no mu nyina mo dia Malady me dia si. Rose, o ma me ni hwe ne 500 je. Na fa ko pe bibi ediwai. Na innocent die ni ba bi akọ hwe no. Ti Awurade hu mobo no mo awo. So obi nso ka obi nso akoma na so bebo awo nso a. Ebe mo waso ati. Awurade nka ho eja akwan. CI second case no mra time pebinanom etu malaria wanumu ato ebetu asiye afa time HH eno die ebetu isa wanse wadwibadwuba kosa na poli be manso no ne kwasem 0244417669 gynecare syrup yenyina yenkonko jibi gynecare syrup ko jibi we ye medro sonko de ebema wate enka na fe wuchima abakama ebeba kama na fe enema nyina deda na kwe ama woto menopause hawa ebefiri ho epacho gynecare syrup eye medro eye drive die faja to omo de setampo asiso so nya mfie dumienu menko ho se okonum bi kura 0597216047 Sister Kidi Glamour ye ko penta de papa hye omo ma begua bebre so omo nkwa bije omo ma begua bebre omo nkwa nipa dom ya odo ma begua bebre me pa jane mane na da omo betran before o be gina chire na debi camera ne be capture enye professional omo kona omo mo bedi asem na ye hia obi a na ya friend ye ko penta de papa hye straight dress bet obi a onyima okototo ne ho ni nyina ye sister Kidi ni nyina yenko ya wa ahojo enya sem kito oasis of love ni di hwani mu enta de papa fie pacho from 0245749199 Nesca Medical Center yenyina ye de ni kire okwa ya sabia fe General OPD omu hwe emergency care omu ye ni nyina enya sam ketwa neonatal aburo kire bagana ye ko pediatric care ye ni nyina dental clinic ye ko ye wo VIP ward enu kura na ye me fe no insurance man lady me free am ko ye wo Santasi Kejas ye de ni kire wa fitemu ha Jericho 05995983666 Katima Herbal Center eye Katima o pada osi kidney ye de gunsuom ya de bia abowra ni pedie ebinanom o hwe pada na ebe bo se ye wo sepase gawo ehon ye hye enkramadina eye Katima 0246914717 ebinanom case number 2
Case number 2, IBJ. Madam class. Sadie we am tray mami need omone e wo so. Na ni omo ma am family. Oh. Tugum and crackra tugum tosin anu so de watwi mokobia anu de nyasem keto kumankwaya tugum wacha bomu tugum ye tina pa de kese na ensoso na ne kwasem se ye wo ene buso nyina nchefa nchefa Dubai gate 4 open Ahono ye the hye. ubetima fra 0242726379 case number 2 Mama Mary Jamfia Abuya kwa agogo eja tome enso ewo tepa God oda in Ahenfie Baba Jamfia susu jiji dem mama susu jiji dem na te sai ka chenya mi adom emsa semu mu de aba ene ye di akiri tie na ne ye hwede ne kura bone tofa so obi tia na ohun se de asem no eti ankasa amuri Jamfia Pacha ni kura ni se enra yeko tena Africa asem a wo de beda ayen no na bone tofa mo ni se me ni be ma ni ye adwuma e ma walija ye be mo enti mi ye se nka won fa mi chefa ma me ena nra yeko kan enti akokan wie bibia kama pacha yo sole na aya ma awo me ba ma awo etra ko nyamu e na de oba o me mi hu kura ayo mabama peja ino melie na Oheneni Nkommo bu far bag ma no nyinu e umbema ai umbema apeja mami peja bodi eye me wa brofo di say eye me Margaret bema mi kura no mere sasa mo make let that say yo awo eja wo na wo ba pani mo ko ye ko si sei mama ya ro ma ne so kakra man da no ho ko da no ho mi rei ya sam no to omo anim mo fa dining to so my fie no omo mi enu nyina se eja ye nya ya wade se maka wo mabom ai ono se nya awade okay enti unya awade de asort awade no kwase na fie no nso uti uku fi mi rabisa abai nos ai bembe no so woni de fie no usima ne mane na yire ene bi enti ono de ono metwo no enti obaba be yi ni yi na de sese obi afa ofa afin so oba ho so aya na oba yi so beba ho timi re ene na akase na be adom ombra ho na yemi edan no we si fie no radina edi no edi papa edi pauli nti ya kasa dan ni we no TMC aho no mo fa nto so mayen o ko kai so akọ kasa conforce ko eye dia bay eno asoso na de we nyina bai ye pro show ye dan ni wen ye so be nkasa
Itolimum na yesho. Me de min tolimumu. Min tolimumu da. Ye ha me bia meka. IBJ na fe no di video ma mo. Na IBJ de so di na cha da asen bebo. IBJ. Eja, yesema ko kan wade awalesem. Eja to me. Mama. Ya kama bom. Pacho. Yakabibia. Wo wale na asa grodi. Oh, nya grodi. What de na ekotepa na wo no tena ha. Me de me we kura ba me ba. Say ntire so oba no otepa no be ndey. Wo ho. Ai ti wo wale mienu. Enkra Ahenfie nini. Plot na dani mu no kama pa. Over Tommy. Enkra ri nyina ate asese oni omo ma me santra. Mum from mum la ni tie from ma ba ma owo me trase na yesi anti trododo matoa. Mi musa amanu jamfu ya. Sa wade no waje atumu a. Pasem bi akiri. So my lady, God bless you. Obama no jamfu ya. Say yesi maka wale sem no. Bacha. Waje atum. Sa oba wale ya jatome. Bacha. Auntie Amonu. Come on. Yo. Auntie Amonu, omo so omo nti o. As say bibie ni mo ntem. Bacha David. Ye de urade ase. Sa na yo. And crying in answer aje atumu. Dia he no ji 200 million no. Where? Wo ami hu ya uti awabo no. Wo beji 200 million. Yo, oba jamfu ya ma omo kora na me transfer ni ntie se omo so apene so se ma omo ma me no papa nka mu ma. Mami ate say una ai penny yo say Nkommo ye ekoso ye o ma me no papa se o makabum no kure maje atum so mon santra ho o manyi se be ya na se o ma me be kotepa na o no betra ndi o mo me no ndi o mo ane be kan o mase yo edamase se mama bibia kama mame transe Cecilia, Efro Cecilia. Nano no Efro na Efro Zenkra. Boatima. Boatima say na nso ka asemu ihu. Maji atu. Ma ne so sister. Omansana. Yo be kan ho ane say de yo montena. Ene ya na mo so. Mo ne mo maame akasa. Sabotre. Why? Omuntamte yache. Egato me. Onu oba ma onum sam ontamte yache. Bebe esini. Be 15 years. Tina say semba san ai fro frana. Sagi samu ya fro. Oze egato me samu ya fro for ne baby. Betu sika gumu so ne oba ma onu. Nti dwono ho why? Ofatomi betutu kente kama obama nu so aye ne de kama enkura ye nyina ya betachiri se ya na ye hwehwe na sumdwe na ba why nti dan ne de oso o montenem se de o ma ate o mfie nti bomoden aso ofatomi obekura kura de aka no na esi ya aka wale sem de obaje mfo ate uti nti ese wo ye wasede e chop money wo de bebre no be send ya ma no ana be pe bibia ma na ye wa ha Anafa Tommy awade an wa ni nyi wana Mama bibi de me pa amana ye ni nyina wo ba no o pe bibi kura na adwuma no o se me nyina nyame nti ebegina se de ebegina be o mo area ho se ayi wo ho asie ayi ma na fufo machine mo area ho mie nanka we provisions kakra na esi fufo machine bi wo ama no and the eden de bia obenya obi ba be yam obenya de obedie ofatomi eno ye chen toton ne ade no etika de ye provisions kakra bi anase
eyisu yade e kra new site abidie o chechire bidie ufa 20 bucks kra ni sika nye kese bebre na wa chechire na wo wa six fufu machine no aka ho eye dia na da de a day no do mu bedidie enye de fufu machine ene hu ne ma yesi nyina aburu so a ene bia echai bia echai 3000 na 4000 koda ni afa bidie be 20 bucks so aka ne ho na o chechire na ono so ye sa adwuma na uto ho a na waso adwum we nkura o nyina o manyin nya de omdo mo be de beto mo ma me su twan se de opani yo tene ne ba hye na chi so awale ibata ma so so awale eso so wompra no kwasem wo botane ya wo hweti afa drubei no kwasem wo obi etu omo problem de anyo mo ma me problems ya eduru anyimre na abatan wa no aduane e fe so ne ma betu nsa didi omo anyinyin na ketua idua ibe mai wa pe say na no ye kan ho asem na asumdwe na eden na ba sabi wo ye katikis roman no mary na ahye mary animonyam why e bia ka ne be Jesus amaye to fa to me was omla na ade nananso e wo no kana fatome agigi ademu nsa wale na yakabo mu no ho ahusa omo akasa ne ma o chiro ma pere nkome ho debi ma me yakasa kase wai ma mpache udin me de amabema na oba me hodi a anti Alice wo fa he yo agogo we akwa agogo yo ma yesimi ko bi na man ka bidie asemu nyame adom enasumdwa aba efi se me ye program nyinai program edi kwan ya solve awade akabom anyway God bless you because time bia on beba no agu a ye che japade omumi enu ni nyina nya wo ma dwense epese ko wale bia but when ni edi kan a afanu ni nyina san aja tum se ye be wale bi etimani age pa ma enti se embrepre no se wo eni bi wo ho na wo ye Kristo ni a bibie ni ho a esi wakwa mu asembeta wa ache papa 15 years ni yere mpaibom onyankopon bie kwanda kopei o ta ni aya asumdwe ti bedanyame ase se nyankopon aboa o mienu nyina aya adwen se be ware me prenso pa eye me denso esa akura no ewo ahonka bia bibia wo ko babia yensowe se wo maye efanefa nokre yetimi ko papa ho yetimi ko maame ho ayezisemu timi ko ye me de papa ye me de sa dum nyankopon ahyira ni monyam o Yesu Kristo ma nyame hyira wonso sa wonso wadi akiri na wa ma bibia aye kama onyame a onene nam no e bompa eso betu ni super eguso amane manyina aye boko nyame hyira wo ma nyame hyira pa edas ofatome da yase acho na me ka bibi se ofatome wo ememi unu bi ewo se enti bi pese se fie no nkra no de ma dia ese ofatome chirim kakra oh no de se no de da no ye kan se den aye ne ma ne de omso obi omo wo chefa na se fie ne se bi otepa bi wo na nya sa nkra ne ma me na otepa no enti ma na ndi ono so mfa ho de omo fa wai se ne efie bie enti omo so omo otepa de omo mfa tepa de na omo mo kuma se so mfa ye kuma se dan ye da se mu da se nya do ofa to me da ya se ne nya kwan yo second talk show no madam ase yo da bi awie ma madam ase so yo oh kafra ene brene ahobambo a wambo emse asidanko ema na nahima panyini ne na bedwafo mpenimfu nyina sebi domba ya na mayi na mekura mizuzu se wetimi ama asemi asumdwaba na nyaminti nyame ato nugo super guso ama asemi asumdwaba se de be maya ama me mano kura no ase no muntem
ayɛ pɛkyɛpɛkyɛpɛkyɛ na mene wɔ mu nhyia mehu ɔmo koraa akye woman so fɛfɛɛfɛ woate ma hwɛ no hu ɛsa n'anim sisi akɔba sɛ nkora na sa aka aba mehu ɛne me nana koraa me maame koraa titire nyina nkora no sisi ɔbaaja mfu ya sɛ ɔne n'ase nso ma mbɛma ayɛ kama awo yɛ dawurade ase ma mbɛma ɛno Mary nti mfa biribi anhyɛ mu wate Mary deɛ wɔmpɛ ha wo biaa ɛno Mary ne kura wo nti mfa biribi anhyɛ wakoma mu yo